kimanyiikwa nti buli mwezi nkolayo ku vidiyo ndala ey'amakulu ng'esobola okukyusa obulamu bwo oba okukyusa music industry ya Busoga. Ensonga esooka ndikwenda ompulize n'obwegendereza niwoonaamala omwaka omulamba nga toyizeemu kuwuliriza vidiyo yange yona yona ng'ayo onambye awuliriza vidiyo eno kuba erimu ensonga nkulu ndereere ng'ate d'amakulu ino. Ensonga esooka, radios daife wano e Busoga bannange mwongere okwega okukola emikwano n'abembi baimwe aba wano. Mukola emikwano niife wano, buli omu abe mukwano gwa mwine, abembi tube mikwano gy'aba radio n'aba radio mube mikwano gyaife. Eriyo radio side da Kamuli eyo yali yakategeka ekivulu kyayo kyali kyakabayo wainuma awo. Yaliku abembi abasoga ekinene ino basatu abaavu idinde eno abembi abasinga baali ba Kamuli eyo. Aye nga abembi abasoga n'owo batolingirira ab'amaina tuyinza oba tuwere 10 kati wewunye kwaliku abembi batya basatu. Kati yayongerezaako awo bakibijigiri babire mukaabya baani yatoolatoola abembi eyo e Kampala abaagwa abeerere nga bembi basatu bana bataano awo yaleeta. Abantu bagiswaza baida bayingira ekivulu baidula. Ekyo kiraga ki? Kati muteeketeeke n'omwaka ogwo tubone tibanaidanga bwe baida ku luno. Mukole emikwano n'abembi abasoga. Nze ndirita abantu baife bano betwembera batwenda ino niwo okoba oti nkonsiderinze ku bembi bange abasoga abantu baida. Muida mwesiba ku bembi ab'e Kampala mwasiiba ku Bunemba daibwe mwakubeedo mwasiiba kwenda eda ife mwadireka. Wajja okufundikira totegeike ekivulu lutalo gw'odeebanga enembade ng'akusabye obukaire butya 5 wamulemerwa nuko okufundikira toleese wire mukaabya oleese kibijigiri oleese abudumulaasi waleeta abembi modro. So ife mwatusuula kumbali enembade ebagande baife imwe tumwenda adi kuba niyo tufukamira. Ensonga eyo ndowooza tidaagirwaku ino. Ensonga ey'okubiri nenda opuliza n'obwegendereza ba promota odinze ni Musoga gobako bati enunda erya Kyatule. Wali yankubiraga induma ati blazaruni je valente consent zena kwena kodeyo. Oli wa mukisa ino nti waidire ku list y'abembi abalijja okwemba munyegenyege consent ndi wa mukisa ino. Ati oli wa mukisa ino kuba kulipo na bembi batono ino. Ati aya akasente akaliwo katono katono kebaliga bakaswaza. Abembi abasoga buli mwembe Musoga olijja kwembera emitwalo 10. Consent wanji ati emitwalo 10. Consent kirungi neyanziza okuba ku list yayede sente nze tidembera munyegenyege. Munyegenyege yendikoba ku omuntu asookerwako ayinza okubayingirira emitwalo nga 15 okuyingira nyegenyege. Nyegenyege kivulu kyansi yona yona kingiza abantu baninaano nikwida kukingira bagwa kati olija asanusa omuntu aidye neno n'okukubona ngayo osasuirwa emitwalo 10. Ensonga eyo abembera emitwalo 10 bajja bayemba ifo tutasobola adembera twasigala kuba buli omu amana bwapata na bizinensi ye. Ensonga ngivuireku. Ensonga eyindi